rwose numvishe ngo bari bamutaye kuwa Kajwiga nawe kandi nawe ni umufana ukomeye. Ubu butumwa reka mbwohereze bugera ku bafana b'inkunda rubyino nka basonga mbere wagiye muri groupe akiha kutuka Taifa n'ibitutsi yanutse ndabizi nanjye nibyo namusubije ndabizi. Harimo avuga ngo ndavuga ubuyobozi bwabo ngo nari ngo bwashyizwe ubuyobozi bwawe songa mbere wabusubiramo. Wese songa mbere niwe mbaza uraho uri muroga abafana uri mugira ngaho jya imbere y'abafana basobanurira iyo komite wavugaga. Muriruka ngo mugiye ngo kunsiba ngo mu magroupe ngo Taifa ngo nimo ngo ndakora ibintu by'iki ni mugende mwongere mu Bakunzi b'Ingenzi TV ndabasuhuje cyane muri kumwe nanjye Spidio Habimana muri ruhago nyarwanda mu ikipe ya APRFC harututumbamo uruntu rutegura impinduka zo kwiguza Liyetona Colonel Karasira Gishari. Umupira w'amaguru mu Rwanda uhoramo amacenga hagati muri nyobozi z'abarwanira ibyubahiro. Turi mu ikipe ya APRFC ivugwamo guterwa mpaga kuko yishe amategeko agenga gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Ubwo ikipe ya APRFC yakinaga n'iya Gorilla FC umukino wa shampiyona hakozwe ikosa uko byagenze. Ikipe ya APRFC yashyize abakinnyi barindwi b'abanyamahanga mu kibuga hemwe abakinnyi batandatu gusa. Ubwo hasakaraga ikosa ryakozwe n'ikipe ya APRFC benshi basabaga ko hubahirizwa amategeko. Urundi ruhande rukagira ruti ko APRFC ariyo Ferwafa ikindi perezida wayo Liyetona Colonel Karasira Gishari ari vice perezida wa komite itegura amarushanwa irahanwa Ninde. Abandi nabo babitanzeho ibitekerezo bitandukanye hashingiwe ko umunyamabanga wa Ferwafa Kalisa Adolphe yagabiwe n'ikipe ya APRFC. Umwanzuro wafashwe ikipe ya APRFC yatewe mpaga icibwa n'amande y'ibihumbi 100 y'u Rwanda. Uko byifashe mu ikipe ya APRFC amakuru agera ku kinyamakuru Ingenzi newspaper na Ingenzi nyayo.com na yuko Liyetona Colonel Karasira Gishari agomba gusimburwa byihuse kuba APRFC itaragiye mu matsinda kugura abakinnyi bavuye mu mahanga badashoboye. Ikindi cyerekana ko mu ikipe ya APRFC uruntu rutegura impinduka na hakozwe ikosa rikabije ngo gukinisha abakinnyi barenze mubare uteganwa n'amategeko. Kuba komite nyobozi yarahise yirukana warushinzwe ubuzima bw'ikipe buri munsi byafashwe nk'undi mutego ukomeye bateze Liyetona Colonel Karasira Gishari. Imbuga nkoranyambaga zitandukanye zagiye zigaragazwaho ko nyobozi y'ikipe ya APRFC idashoboye none bigezweho. Abasesengura ibyo mu ikipe ya APRFC basanga bakuraho komite nyobozi ariko bitanyuze mu gisa n'ubugambanyi. Ababonye uko mu ikipe ya APRFC hongewemo izindi mbaraga benshi bahisi babona ko hategurwa impinduka. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bo bishimiye ko ikipe ya APRFC yatewe mpaga igacibwa n'amande. Iyi iracyari Ingenzi TV naho ngi ndi Spidio Habimana.